Ka District Health Society National Health Mission East KHASI Senin Kesngi kala pelait paitba ya ke Jingrakhe ka World Breastfeeding Week aja apusau ringkat ka pang pedeng Closing the Gap Breastfeeding Support for All. Abakran haga jingelang ka Menteri Ketnat ka Kot ka Khia Dr. M. Amprin Lingdo ila penpau halo ka jing kongsan banyasam ya ka jing nang jing tip halo ka jing aidot kemie bat ka jing mentoy bayo naka. Ikong Amprin le sam halo ka jing shem jong I kum ka kemie ba ila penpau ya ka jing ngok khia halo ka jing bom sumar bhai ya unyang persit ha ka be dei bat ka bor perkhan. Hospital bakari ikut ki ayam kendit kampung kami kejoki bangking begini ikut ki jonga kam tam lele na kapon begitu na incubator hadu jangan lain kecil jong kecil sang jong kecil kejoki kami gede kita jing koridor jong kampung jong kami ban haki jelah syakri India bro berkantang nilai haka risetlah kepercayaan borok ini kidon yang kata breast milk bag kejagaan haka bal kikmi ki bapahu ya kepu ki contribute lagi ki ayat bantu empat ya pun kita ikut kita Hadirin